Welcome back by coach ng bhai biya gani ga local ML11 katte u live survey nani kyang chedor ta chra yo pai hewan hewan uja. Okay, gani ga yo pigo to ga hadrang National Highway 6 ajan arkilo kyang. Okay, so guys keep supporting and yo pai hewan hewan dia and what is the condition yo here gani ga channel. Okay, let's go. Good morning bye bye zans te basu bakmen ya pi ki loki jor ki wa mayamo and em bao yo be chai di na em bao man ki man khan bi wa to ga ki ga khan em kam ha hai ni hasla ba tha te ka woni yo be ka te pa ki ni ki lok ki jor ki trech nong ma ki wa de ya le khan ngi pli yo ong yo la chong go pa cha ya le stam ma ai pli yo sa yo mi madan pa ka tu go le roi ni to hoi tu ki nong chna na la yo dang sedang te ka wan persi persang ya ka sini te ate te yo kontrak do ma ngai yang dhar company ma te pene daw sama heni poro yo penyu yo skill ke yang prima kamu chuna nala te gina la wada chuna uma sta ja kam chalum chuna ngaro te yo hoi gi tang wa wada khor re slap te gani hap lum le de chur re te mo seja biang uma sedang de sedang te yo bimanga ile wa ong pi ga blok ka jur ha to man em go chani chamelidor do chiyong i yo pi le de ben batan gini jcb ye te i yo tip sabla Lala pa blok. Ya ni. Ha? Puslat. Han pa ya yo ong kita wa de ha puslat. De du light nang tu. Hai ba san yo chiong ini ba yo bi gap. Te shot ni light sini satu ba. Oh be to. Chưa comment thế smart light te lain men đó bây bạn yêu light tặng nè son telecom the loss nè loss của kỹ kan loss của nar hấp hawan ni bút nè alai tu nang te bây giờ yok sao yum thế the boys need to depth nè kan nè han biang tulak ni apply te daw sa liu ki mani biang tulak sarkar ta changing egg program ni te yiginong kre yiginong ye le pli em kam hiu yes ngo tho lang waki ota kam yo klam yu tu view nong kre lai ta ongo ki kia ga te ko tulop aduna ye ga te la go wi wa chamjing e yu ki khan ma te ye le hiu yes ngo tho wagi nong kre wa to chini liang yong i ga kre lai to man go wa kam go khor hi ota bon sa ga lom go wa te chamjing e ro ting ting ha ga ku ha ga dan ba bun sen wa hap gi den ma chejrong post light te yes ngo tho lang kinong kit kam te kamu ong itu bi ma prajan chnong ong te kam no da kalau post light te hituan go wi ga information te pach bi ga tu kinong ma luan mo ma dapat post light dah du like atu light nang tuluan berkata mo pi and once again pai babesan kuau pentim cepi wa kami ni mana dia uhap lum mana ka ong bai mana hap di lum iwa mana ka lagi post light kata wa ro to mem di jinjia ginu gi wajia was no si le ong pi wato ublai dang maya bhau yi gi pai babesan and once again pai babesan mesti to ga sini strike sini cha yang tong seng ado malidor terpat ia ke loki jor ye mi madan ma जब नहीं थे जितना भी भाई लोग जो हम पूछा था कि कब तक का स्ट्राइक है कितना दिन का स्ट्राइक है ओ भाई दिन का तो पता नहीं लेकिन 19 तारीख का जो स्ट्राइक होगा वो 19 के बाद डिसाइड करेगा वो लोग ठीक है तो डिसाइड करने के बाद हम अपना चैनल में डाल देगा ठीक है ये अपडेट पे बा next ni te chawan I haga next vlog keep supporting guys and ye chawan I haga vi the one ka video you support and share please subscribe do not forget bye bye